Gardien du temple za Mwafizi. Moto epela. Bandugu yangu tuko Kamanyola. Kamanyola kuna toka verbe moja wanaita division. Wenge Panzani kunakuwa vol 3 mkamanyola. Grupe moja inakuwa na 3 grupe. Hii grupe tatu inapatikana msanse gani? M23 Rwanda, M23 Tutsi Congolais bale wanajitaka Banyamulenge, M23 les Congolais d'origine. Unacheza na mambo ya inchi banduko yangu. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau ya Kamanyola? Batusi ba Rwanda banapenda bajiempose kama hii vita haikukuye, abakulombaka batu babasaidie. Paske ni vita yabo walikuwa napangaka na banaifanyaka kila mara, na mipango yote natokaka ni kwabo na nguvu yote natokaka ni kwabo. Aba bote banakuyaka banakuwa sa vile ba servant. Donc ni ba servant. Aba reconnaître kuwa na accord na mtu fulani ya kusema si tutafanya hii vita sababu mwe mtakuya mtatufanyia hivi. C'est-à-dire tunaenda na mwe comme le servant, tukimaliza mission yetu kile kenye si tutamipa ndio kile mtabeba. Na kama mpendi mnabakia vile vile. Alors inafika pale wanakuta bote beko krakalize. Wanapikwa kraka. Batusi Rwanda wanasema nini? Banasema ke hivi tushakuwa mu defete deja, hatuwezi itika tena n'importe qui Congolais ule mwana aishi ku Kongo na Congolais tuchangie nabo tena njia. Hapa ni kila batu ba defendre maentere zabo. So inatoka maentere zabo ndio maentere gani? Ba Congolais wanauliza les Congolais d'origine et les Congolais qui vivent au Congo. Les soi-disant Banyamulenge banauliza sasa bale ba RDF maentere gani yenye si tutaprotege kwenye tushamaliza reputation yetu yote kama vile Wakongomani tuisha imaliza, tunalaumiwa, tuliambiliwa, tukusikia. Leo mnataka kutuambia kila watu ba protege maentere yabo. Si tu protege entere gani? Batusi wakabambia kila watu wajijue kwenye wataenda. Rwanda sipokei mutu na kwenye mimi nilitoka sikutokaka na mutu. Bandugu yangu munifate kwa makini, Gardien du temple za Mwafizi. Museme vile mwe munakia kutuingiza mshida na bandugu yetu. Munakia leo kutuharibishia maisha yetu, atuyuko tutaenda. Na mwe mulikuwa natuprometre kama si tunabamba Uvira, Fizi, Kalemi, Grand Katanga. C'est-à-dire Uvira, Fizi, Mwenga itakuwa ni tere yetu si Banyamulenge. Itakuwa tere yetu si Banyamulenge. Sasa leo tunaishiwe ku mission. Muko bakutuambia kile kitu ale mbuma inawaka. Mulingia njia moja mutakabulala njia 7. Ndio mapenzi ya Mungu. Bandugu yangu niko nawaambia kila siku hivi. Kama uyakuwa mbele ya jaribu hautajua uwezo wa Mungu. Inabidi uguse jaribu ama jaribu ikufate ili uyue kama Mungu anaishi. Bila jaribu hautakuwa na ile ujuzi ya kujua kama Mungu anaishi. Ndio maana sisi wenye imani ya nchi yetu, sisi wazalendo wenye kupenda nchi yetu, tunajua kama jaribu tunayo katika nchi ya Kongo ni wale Watusi ambao walikuja kuishi pamoja na sisi wanaitwa Wanyamulenge. Ndio jaribu yetu. Sasa wakati tukishatambua hiyo ni jaribu, ni kusema ya kwamba bila wao kuwa pembeni yetu, leo dunia haingetujua nguvu tunayo. Mimi ni zamu Gardien du temple za Mwafizi. Masase kalipuka Kamanyola. Bakongomani nasema hapa haitakuwa tena vita ya FARDC na bazalendo. Si ndio tutamideloge. Batusi nabo wakasema kila kitu tulikuwa nafanya ni fond yetu, financement yetu. Hamuna hata na kile kitu mtatuambia. Mmo mko natuambia vile ale maketa. Aba huku. Hivi tuko na miambia mambo ya Kamanyola. Kuko tatu ya Bakongomani benye Kongo yabo, bale walikuwa wajinga. Hawakujua kile wako nafanya.
ya wale Watusi wanaoishi Kongo wanaitwa Wakongomani na Watusi wanaoishi Rwanda, ndio kata iko Kamanyola kwa sahi. Sasa ni kusema ya kwamba watu hawakuwa naelewa, tuliwaambia wa ndugu zetu, hii ni nchi yetu. Ikikuwa tunakosana tukosane sisi kwa sisi na tutatengeneza sisi kwa sisi. Leo munaona gisi muko natukanwa na wale Watusi wa Rwanda. Munaona na wale Watusi wa Rwanda tuliwaambia diplomasi inalipaka sana kuzidia risasi ya kupika kubunduki diplomasi. Sababu bongo bulikuwa natia wale Watusi wa Rwanda kule kumbele, ndo bongo ambao Felix Tshisekedi le president de la Republique alienda kuwatia bayana mbele ya dunia. Ni bongo wa milele ambao watu wako natambua kama hao watu ni wasema bongo. Sababu ile bongo njo point foro yao ya maisha yao yote, fasi yote wanaikalaka. Tanzania wako, Somali wako, Burundi wako, fasi zote wanatumikisha uongo, kwa sababu ndo kazi ya wanelotike. Watusi ni waongo sana. Sasa leo uongo unafika kumwisho, kila kitu kina mwanzo na mwisho bandoko yangu. Sasa sisi hatutawafata wale wapigane wasipigane, si hatujui. Tunawaidia ya kwamba kama inatubidi siku ya 4 tulale Bukavu, inatubidi siku ya 4 tulale Bukavu, tutapita ni ver, kwa sababu tuliambia wa ndugu zetu, hii nchi kama tuko naongea leo ni kwa sababu ya heshima ya hii nchi. Hatungelikuwa na hii nchi kama tuko naitwa wakimbizi. Kwa hiyo wa ndugu zangu msihangaike sana, na tuko napongeza sana wazalendo pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa itiada ya kujua maana ya nchi. Na tuko naambia sisi kama vile wakongomani wenye nchi, hatuna tatizo na wageni wote wenye kuishi kati ya Kongo. Hatuna nao tatizo. Ila tatizo ni moja tu, usipoheshimu watoto wa nchi wenye nchi yabo, baba, sisi hatutatetewa na mtu mwingine, tutajitetea sisi wenyewe. Tutakupiga. Sababu nchi inapasha kuwa na adabu. Nchi inapasha kuwa na wale wageni wenye kwa wanaiogopa, sio wewe mgeni yule utawale watoto wa nchi, haiwezekani. Ndio maana unakuta leo watu walianza kusema Kongo iko kama vile pubele. Ni kusema ya kwamba sisi wenye nchi yetu tunaanza kugandamizwa, yani kusema ni kunakuwa kudogo, sauti yetu haisikiliki tena kwa wale wageni. Wageni wanakuwa wanajifanya wao ndio wenye nchi, sisi ndio wageni. Kwa hiyo Kamanyola ilifika 20h, tunaanza kuona ngambo zote tatu, kila watu wanaanza kutafuta mabashi wainstale makande refugee. Muinstale makande refugee, mesi atui pale, hakuna hata refugee huyu moya. Fasi yote mutatia makambi, tutatupa drone. Drone itakuwa yulo na tutabombarde. Hatuna na lazima ya kambi ya kuikala Mkongo, kwa sababu sisi wenye tulitafuta vita, lazima muione vita maana yake nini. Tunakuta makambi na mabashe, tunabombarde. Tuko na bombarde sisi wa Kongomani. Kwa hiyo ni machache kidogo nilikuwa kuambia wa ndugu zangu, Gardien du Temple zamu wa Fizi. Mambo iko na kwenda sawa pamoja na uwezo wa Mungu. Sababu aliyetupatia nguvu, aliyetupatia inchi, na aliyetupatia ile uwezo wa kuimiliki ni Mungu peke yake. Na huyo Mungu ndio iko natupatia solution ya inchi yetu. Asante sana.